Того року ще перший раз з'явила й община Кула, то є туристична організація общини, яка ще представила третій день від отвирання, п'яток 23 novembra. Vladimir Stanković, direktor turističnej organizácie Kula, nahlásil, že toto organizácia vše veci uklada do turizmu i že bude vše potrimovať združenja, produkovateľov etnopoživy i valalských gazdovstva, a tiež ich bude bezplatno vodziť na rýžnej manifestácii, zo ktorých už sledujúca bude turistično-poživová manifestácia u Maďarskej Kaloči 22. i 23. decembra. Сотрудництво туристичного здруženja Ruski Kerestor з общинським Общинську організацію туристичну už декілька років сотрудничаємо з владом, також були ми поволані, що чи можемо організувати за керестури такого за викладання на сайму. Того року ми мали доста активності, на jednej od tých aktivností були владо, та виділи, що маємо co ponúknuť. Ja povolala všetkých, čo tedy boli na tým ponúkaniu za Italianov. Oni sa všetky odvolali, všetky chceli prísť, takže väčšina tu na štandu zo Skerestura. Máme zo Skuli, ale väčšina nás zo Skerestura. Keresturci mali co ukázať, da okrem tradicijných produktov zo zmelke i pečenej paprigy predstavili prírodní soky i rýžni ručni roboti, ktorí vyrobljaju čljenici združenja Bajka.